Dakle, gospodin Josip Petrlić Pjer je autor koji ima veliki književni opus i veliko djelovanje i prisutnost u kulturi, ali u svakodnevici čovjeka i zajednice. Ostvario je brojna djelovanja na raznim područjima, znači na području glazbe, na području kazališta, na području književnosti, u medijima i organizacijom brojnih književnih događanja, a potvrđenost njegovog rada se očituje i prisutnost u kulturi kroz članstvo u relevantnim institucijama. Osobita vrijednost njegovog rada daje snažna posvećenost radu s djecom i mladima. Tako je nastao i ovaj jedinstveni projekt Soba priča Lili Pjer u Križevcima, uz podršku naravno njegove supruge Ljiljane, koju ne smijemo izostaviti. Tako da ona će sigurno biti sretna. Tako da oni su ostvarili taj jedan kulturni projekt koji je ujedno i obiteljski i ljudski projekt i koji je jedinstven na način da otvara vrata sudjelovanju s publikom, tako da književnik otvara vrata svog svijeta, svog djelovanja i svojih knjiga publici. A djelo koje ćemo predstaviti večeras je djelo između buđenja i mašte. To je naslov koji ne opisuje samo knjigu, nego i stanje duha. Prostor između stvarnosti i snova, između iskustva i imaginacije, između onoga što jesmo i onoga što tek postajemo. Kao što sam autor kaže, pred vama je 15 otkucaja mojih snova, prikupljenih na mjestima gdje se zbilja tiho stapa s maštom. Mislim da ta njegova predivna rečenica jako puno govori o samom dijelu, a i o autoru posredno. I u tom prostoru, kako on sam kaže, nastaju priče koje nisu tek plod mašte, već nove legende i moderne bajke našeg kraja. Priče koje nas pozivaju da ponovno otkrijemo vlastitu začudnost i otvorimo vrata svojih unutarnjih svjetova. Zato večeras ne slavimo samo knjigu, ne slavimo ni samo autora. Slavimo pričanje jedne priče koja nije završena, koja se piše i dalje, kroz njegove riječi, kroz naše misli i kroz svakoga od nas. I ako večeras ponesite kući samo jednu stvar, neka to ne bude samo knjiga. Neka to bude osjećaj da i dalje znamo sanjati. A gospodin Pjer će nam sigurno u tome pomoći. Hvala vam lijepa. Sad ću prepustiti mikrofon njemu. Da, niste primijetili suze, a trebali ste. Moje. Na mene ti nisam olakšao situaciju. Nek se znojiš malo. Dragi prijatelji, ljubitelji dobre pisanje riječi, želim vam dobro večer. Kako se predstaviti ljudima koji u jedan dan zavoliš? Kako se predstaviti ljudima koji jedan dan zavoliš i koji možda kao likovi završe u nekom sljedećem tvojem dijelu? Ko zna kakvi će biti njihovi karakteri. Ja bi se zabrinuo na vašem mjestu. Zapravo, jako volim puno pričati. A tako volim i maštati. Ali kad bi se trebalo predstaviti u jednoj i jedinoj riječi, i da to znači baš savršeno sve, da li bi se vi to mogli? Vi ste sigurni? To je jedan mali dio toga spomenuti i tako je treba biti. Znate li vi, ako slobodno budem slobodno vas pitati, ne tko sam ja, pa to je nebitno, nego što sam ja. A ja ću, pitajući sam sebe, odgovoriti, ja sam vam prvenstveno domaćica.
perem, peglam, čistim i pristojno slušam ženu. Možda je to preslabo, mislite. A kad perete suđe, kuhate, tučete muža, onda to baš i tak slabo, ne? Da, to je mašta. Ali mašta je i stvarnost kod nekih, nažalost, ali nije to tema knjige. Evo, stvarno sam želio objaviti svoju 20. knjigu i nije trebala biti ta knjiga. Trebala je jedna koja se zove Veselo, samo da me smrt ne zaboravi. Ali uopće nije riječ o smrti. I nije za djecu. Ali ni ovo knjiga nije u onom kontekstu za djecu koji su mladi, nego za djecu koji si dozvole za pravo da imaju svoj svijet i koji ga žele staviti na prvo mjesto. Ja napišem lijepo dopis redaru komunalnom, ja sam neka novinar, puno portala osnovao, ja napišem tekst o kako nije redu pristojno bacat smeće, da je to otpelja Križevačko komunalno, bez veze sam pisao. Ali onda napišem, kako sam bil u šetnji u šumi i napala me gola žena. I ne znam kaj ona mene napala, nek sam ja pobegao, normalno. Do te mjere da se i moj pes, ga je bilo sram, kaj je gazda pobegao pred golom ženom. I na kraju tog tekstića od, 20 rečenica napišem da sam trčal prek smeća na ulazu u ratarsku šumu. Za 2 dana bile kontejneri, to su očistili. Velim, da se uvijek, ne mogu ja uvijek, ali, mislim, ne mogu uvijek bježati, ne. Ali, samo da dam nama svima nadu i podršku, i sebi, govoreći vama, govorim i sebi, da dam podršku, ipak mi možemo nešto. A tu su Ana i Zoran pokazali da mogu nešto. Mogu puno toga. Mogu nas objediniti, spojiti. Ja ne znam, nek digne ruku ko meni bilo lijepo ovih dana. A kad bi rekao suprotno, digli bi dvije, vjerojatno, tako. I kad ćemo otići sutra doma, bit će nam žao, tako. Gle što su postigli. Toliko različitih ljudi. Toliko različitih ega, počeći od mojega. Počeći od različitosti komunikacije, govora, vještine, obrazovanja, toliko različitosti da bi sad imali što nabrajati, socijalnih vještina, ekonomskih i drugih. A gle kako smo zajedno dobro. Hvala vam lijepo. Ne. Pa dugo trajali, imam ja značenje za kraj. O, ne. Dobro, iako je priča jako lijepa i baš mi je žao. A možeš pročitati, vi učite. Ne, meni je sviđa, ja sam htjela sam nešto reći. Ne, izvolite. Ovo su bile divne riječi, jel tako? No, ovo je bilo posebno, to nismo nikad čuli tako. Da. A samo vježbam malo probala. I baš sam ponosna i sretna i evo, polako već suze dolaze. Hvala, Pjer. Sad se plaćemo u dvoje. Ne, U dvoje krasno. ljepše, zar ne? Baš mi je drago čuti tako nešto da kažete da je divno to što radimo. Hvala. Ja ću postaviti pitanje. Da li želite da vas ja iznenadim s nečim ili da pročitamo moju priču? To sam očekivao. A priče pročitajte u knjizi. Predivne su, imaju jako lijepu poruku i bude tu začudnost. Barem u meni, ja vjerujem da će i u vama. Hvala. Bili ste izvrsni, hvala vam lijepo. Rijetko mene, nije me teško rasplakati. Tak sam osjetljiv puni moza. I tak sam ponosan na to što imam tu emociju što mogu pokazati. A sada, pošto nemam gitare, pa je to predno. Pa neki nemaju noge pa čuda djela, neki nemaju ruka, neki nemaju ne pameti, kaj nam te, on je djelo. Da bi pokazao da radim s djecom, ono od 90 prema dolje, i da ja u njima uvijek vidim tu djecu. To što oni ne vide njihove probleme. To što vaše dijete vidi da njega volite, nije njihov problem, ali vi to znate, tako.
Pa ću vam reći sad, neću reći, nego ću ovako. Jutro idemo na posao, tako. Neki s voljom, neki bez volje. Neki jer moraju, a neki jer im je baš došao dan da ti konačno delo. Izađemo van i ono vani pada. Što? Kiša pada. Što nam treba? Hoće mikrofon. Vani pada kiša. Što? Moram se maknuti, ali onda ćemo bez mikrofona. Što nam treba onda? Kiša. I kako ga otvaramo? Pomogite mi. Otvorite kišobran. Pomogli, otvorite kišobran. Izađemo, držimo kišobran. Izađemo van, 2, 3, 4 koraka, ono pojavi se Duga. sunce. Jer nam treba kišobran. Onda ga što, za? Jer smo onda tužni ili sretni. A kad smo sretni, što radimo s kišobranom? Vrtimo, idemo svi zajedno, vrtimo kišobran. Vrtimo. Lijepo. Samo vrtimo, idemo. Zavrti svoj kišobran, šareni boja, da vidiš kakav ti je dan. Koja je boja tvoja? Vrtimo! Vrti svoj kišobran, šareni boja, da vidiš kakav ti je dan. Koja je boja tvoja? Vrtimo! Šareni boja, da vidiš kakav ti je dan. Koja je boja tvoja? Jeste dobri? Hoćemo biti bolji? Pa normalno! Ako vas hvata nervoza, ako te hvata nervoza, onda je boja roza, onda je boja roza, i onda je boja roza. Muški roza. Šareni boja, da vidiš kakav ti je dan. Koja je boja tvoja? Znate plivati? Jeste bili na moru? Jeste bili u lavoru? Jeste bili u kadi? Možda u potoku? U loprici vode? Jel znate plivati? Znam. Pa da vidim. Ako se na suho pliva, da vidim. Hajde ona. Ako se na suho pliva, onda je boja siva. Onda je boja siva. Onda je boja siva. Vrti svoj kišobran, šareni boja, da vidiš kakav ti je dan. Koja je boja tvoja? Vrtimo! Kako ste dobri i opaki. Znate glumiti, znate čak i boje. A sad da vidimo, znate tiho. Hoćemo tiho zajedno. Ali tiho. Vrti svoj kišobran, šareni boja, vidiš kakav ti je dan. Koja je boja tvoja? A hoćemo snažnije, moćnije, bolje i zavrti svoj kišobran, šareni boja, da vidiš kakav ti je dan. Koja je boja tvoja? Hvala vam lijepo.